Kalempung yamir jingmut kebala penlong da kakasi atau society harengkat ke jetre langbat ka Thomas Jones Synod College Joai halor kapang senyang u Thomas Jones syaka jai benriu khasi ha kasira ke ya kasingi u Thomas Jones ha ka arpu arterik jeli kan long shisha ka jingsa kan mau bat ka jingmento ya ka jai benriu namar lapen sngau kelum ya ka jingno senyang te riu krau Habakren syapang ke jingno senyang Thomas Jones ha katho katar u Dr. DRL Nonglai uloong ba ke jing ai Thomas Jones ya ke jaben reu khasi kila long ba kinyai long kinong kenti kibanang roi nang san kibanang yar nang pur bat kibanang su thien bat nang kenti ha ki shalentem jong kapor bat uloong usenyang ubam lak let chu kapang ye ke balabu yang aban tren tanong usenyang u Thomas Jones syakatho katar khasi ki parlok baro ka kibedan hangni kenika paper ki kala khamjrong kindia ngala tho tam ya ke bakilabu ha kenika phang bala benset hanga but ngala pen kala ka da bawam ka thmei Thomas Jones bat usunyang Jogo syarato katar khasi ngadon kadau banle kumta namar ba harbe dei bat kathmei Jogo Thomas Jones empat dadan ki batho na pleng kinong tho khasi bat aga tien khasi dadan ki jing tho jama ki bala priang katuganne Rai dam kam banyai trench show hagi jadul riu khasi ban tep sipangga thmei ke joko tenrei namar ba kini paper la khamjro ngandam puli bania show ya ka badai ya ka thmei tenrei ngan kham pen ngkot no ya ka kana pakan simpala ya ka por tenadu ka page ka ban ngkom hado ka khandai ngan chu ai no tang ye ki jikren ka bale se kan sim kumba marsiteng ka por ban ye ka bokule lut ye ka to baro ka we te de kermen ba keni ke jing tho kan yara i ki bobor ban te sepang ka thmei jong u Thomas Jones menta ngan namla ban ya lai ba de ki ka paragraph ka ban ngkom to ye phai se ka paragraph ban ngkom ba de ka ta na ai no tang ya ka summary harbe dei bat ka thmei ki jingren bat ki jingtho halor ke jingem bat ke jingtrai Thomas Jones missionary bannikom Jacobel's Calvinistic Methodist Foreign Missionary Society chari khasi kilabor bha hanai dang kam shu ban tho dian halor jong kuni uriu krau kapang balabu naga bentar ke di kapor kalong ke badan kam banyatai banyatir hapadeng upai khasi bayar sitelok hagini ke jingkren shwa ban pai sunyang Thomas Jones bolak penyo ya ke jat beliau khasi ngan kertian dia shwa se ke thmei jo ke jingter ya ke thmei jo ke yarap sibon ban smuthu ye ke jinglong jingem u Thomas Jones shwa bun wan seri khasi kumjuro ye ke jaga bu yen hapdeng ki khasi but hapdeng ki jingten jo ha ke kti ki English kata kalong ke jingmu ke bana kwa ye ke ban wan ra ane larang itu ke me jo ngenter ke bakumno ulong shwa bun wan sene kei ke kerdan jomo bat habo ula dan hangnero kei ke kerdan jomo ha ke jidai bat ki khasi kumjuro ha ke jidai bat ki English to ye phai lata syaka thmei jai bun reo ngan ai no tang ke jikren ke ba kham lengkot ban ye ke bala bu ha ka paper hira ban chi snap yenga bat se puli ya ke page ke ban kom hado khandai let's say a year apa pai se ka thmei jai bun reo u Thomas Jones today na ta ka jai bun reo background dai balandet kom ki kels dei na ta ka jai bun reo kels
ki bahado kaspa senam bahmreo eti ki bat ki buhai sinong ya kawai keri he bayar kata dari ke menta ngitip kum ke Great Britain lahir thma yaki daki jet British Saxons but Angles kiba daki time Germany bashakai lamset ni kumta ki kels kila Henry segi jakando majrong jong ke Great Britain mar persya jong ke Ireland babenta dai lo jong kita ki rom bakila banbat ika jinglong kerpan baban pene pensa yala ki riti ki dostur tat hadu ka jingwan hatma ka jong Edward Banengkom aga sedang khat arspa raposau eti u Edward Banengkom urai usem jong ki English urai usem jong ki English u bala be yakini ki Kelts nak itu ki benta jong Great Britain berkawai but bagi Kelts kila saano tang jong jong kilong kita nong ka kut baskem hanta dan mereka senang kat spa proposal edi Edward Banengkom na job ke jinjob ke rai sundan bagi Kelts kindan no apo ke jing sosial jong ke English kita kat ikini Kelts daga tintin Jerman Wellesley yang keba hadir la Anglicize dan tidak penong English no Welsh but we tip menta option ki Wellesley right ki Welsh kakentin Wellesley kamot foreigner lane Mandarin kabamot ba Welsh ro la dagi phai se ki jimot tanrai jong kakentin German ti kamot thi Mandarin ti kini ki Welsh Thomas Jones uwan nagata ka jad penreo kata kadai ka bangidan kam Banten kom ki khasi but Edward Banengkom ula kraikli ya levelin up Groford udai usem jong kata ke jad Kelts ba khado baru masa kraikli la ra'i kli jo baru koi ka London but Edward Banengkom ula thong yo khon jong badan khat nyo snan bahadian latip yu kum Edward Baar banong Prince of Wales kalalong karukam nadu kata por hadu menta ba lagi thong yo khon sem jong ka hima bilat ni British Empire da khon sem but Prince of Wales ni dai basoto ba dai Welsh udai English kabar ki English hadu mentaro kimpat ai yaga kats ha ki Welsh kira susah hadu mentar but kini ki Welsh hadu mentar kirang long hapo ka ji susah jom ki English kira yo ka tu ganti ka jing lai loi hanrei kirang long yo po jom ki English mentar in pai no se ka thmei im lang salang ka history ka yato bahado ka spa senen ka bakatra kata kumba shis pa senen shwa ka jingwaru Thomas Jones Sherry khasi bajantia ka Wales ka long ka ri ka badum ka ri ka bakerdo ka ri ka baduk ka ri ka ba ma ti sibon ki jingpang ki jingsitam ki klan ki ba bon rukam ka dau ka lomba latte marawi ki Kilhaban Shongwai halaka jogari Wellesley kabat ki mender ki English kila kini no ya kendau siap but ya ketien Welsh ro la pendo no mla asyik penakam kom ketien sarkar kam dai ka official language ke English kila no ka official language la ne ketien sarkar hagi tu ki jaga jong ka reverse ro kombalom ya ka riberat baro kawai ti wat kinomba kumka Montgomeryshire kabari ka nomba papawnam ha South Wales but ka Liverpool kabalong ka nomba papawnam ha North Wales kini ro hado kisnan hado ketika spa snam ka bakhat khandai kidang mat ki klam but kim patla ban yo ya ka jingada na ki bor jing start sans ban telakam ni kitu ki jing pangklam kadang long hi kumbalong hari kasi
haka bakilamat ya kelam hasora bat ya kelam hasilom haki tu kisnam kat praspa nrupulai bat kat praspa nyau kendai haka ba ki spangut ki hajangut ki brio kirayam Menta ki khasi lesi kimla ban kim smola ban nget ban ong ba ki Welsh hadu kaspas nem ko khat khandai ki sa tin gupta kiralom ki balaya sa Francois ka ji sa hirtma ki English handai na ba kila sya job kiralom no tang kinong bela jong ki English ndan syu ki school amdan syu ki say wat ya ka bahang jong kiro la pendu no kata ka ngasa koi che kata ka benda di kalau no ka jet benda ka badum ba ki em tan kum ki nong songwai ki kimla sio ban khai ban pateng ro kata ka long ka kerdan im lang salang jom ki nong Wales lani ki Welsh ki yin jom ki nong kendong ki long ki yin kendong kiba betul banyai batadam nagat bay ki kendrong jing thia kha kendong bon ki yeng badan ar lane lai kamra lane si kamra nang ta ki bu phan kha khrum jing thia kimdan duli kimdan suki kidan da ki kenja senduk bat ki lengkenat lai jat nang ta ki risnian hasanda ye thik kom ki khasi jong indai nagata ki kimlam salam uwan Thomas Jones kata kalong ka jinglong jong ki Welsh hadu ka spas nem ka ba khat khandai like no hakitu ki jakasor ki bakidan ki English ki ba lesi kala penbiang ka kam ka jingtrei ka bella ka trei kakta ka kham bian ki kham yo kham bet malumala Reverend C.L. Stefan missionary ba ka headquarter jong kadai hanong rumai kham serum namai rang ulejingo ya ko ki snong marngor hajan nongstoin but runga ko ki ye usa anta umur bantho sithi indan nge tu kan mau ya grile jam ba kadong kum kata ka yeng hamarngor Tiu ang map yang I right standing na tho da yeng namar undan miet tho pentip setai bangadan hamar luar kumta ti kata kabang ka genius lim jong ka imlang salang ki Wales but ki khasi Thomas Jones wan naging badok upa jo Edward Jones uday tang unong belang nagawai kanong kanong breeder kiong katalisnong jo hajan beru but ulale wat bela baki kasem jong baro koi lairam ya kalok baki khon kan thok Thomas Jones sanong ba Liverpool ka balong ka kaplien ka bahe ha nei snu ba hantar umyo ka kambala ba bet babian kumta din kato ka sne bulan 5 years breeder but ula simwa ya kawai ka kakhana but ka farm di hanta Thomas Jones uyoban trei ka farm bat ka karkhana jong upa kumba khat nyos na me yo male school ma handai ke jing trei sitam ke jing minat jong kala pen yo ya ku ya kerdan habo lapas ya ka bans ke ban kom jong ki khna puli theology habala ula yo ya ka nam reverend ha ka shitre jong January jong ka sendam khat praspa Sao Paulo Ti kumta uni Thomas Jones hakmat jong ki Welsh ulalong badan buram hanrai hakmat jong ki English bat udang long ki tang umenderi umreu bopo yangi ki khasi empat ki pareng klap khat menderi ki khat drive tambah hak syak sencari ki yaki Welsh lakhat Welsi lane menderi kata tadi kekedan imlam salam nagabau Thomas Jones uwan ka thamai jingai jowo pi kini kikels kilalong Kristan nadu shwa bangsa hirtma ki Saxons
kibana Germany. Kadang lupa kata ke Celtic Christian Church, hadu kasnam Nriu Edi. Tian rei hadin jom kata kila syariat mano hakini ki Saxons but ki Angles ki balatip kum ki English menta. Ti yang kabalang jom ki la penduk no. Ti kalwan no da Roman Catholic happening girls. But ke Roman Catholic lane de ki sparsnam ke disiciar kalong baik na Rome. Ti rei hadin bagla senjar ke jingade jom ki nong siciar jom ke Great Britain but ka bor siciar balang na Rome. U Henry u bapra u la segno da ka balang Anglican. Kenika Anglican Church kala kalalong ka State Church ka balang jom ka Great jom ka British Empire barok away. Ti ka Wales ro kini ki Wales ro kila habat pedian no ya ka jinget hapo jom ka Anglican Church. Namar u Henry u bapra lada pimbor ikiniam kirukam jom ka balang Anglican u ken bapidai kinongere persya. But u ai ki jing pensita ka batenge. Kumta hapo jom ki sosial u Henry u bapra baro ki hablong khat jom ka balang Anglican. Tika duno ka balang Catholic ro hapo England hapo Great Britain hakata rapor. Tiki Wales ro kila long kumta tindai namar ba kila dal pa kat mai jingai niam. Nado ndai thai kisno persya bai kene. Mereka habat ko ngo namar kilom tang ki menderi la ni rao hapo la ka jom kari. To ti ka jingi le persya jom ki kapau na kapor si kapor. Tekumta katu ke desnan spasnan kalayat kata Andrea kasnan kat paspa kat mundur spa propundai kas spasnan ke bakat nyo lawan ra ya ka Tolerance Act but hapo aja ni ka Tolerance Act la sya ye kino ki bom sultanat ban dan hapo aja ka Anglican Church ban mino ban sen lagi jom ikan hun balang kumta ki Welsh kile mino na kene ka kanun balang Anglican but kira senno lagi jong ki balang berhadap por kat kum ki kendari bala penjensur lembaga nika Tolerance Act khat ndus pa prabu kendai ki Wales kila lam penenkam ya ka ketir haki jing syak rible joki kira sedang ban sengi ki skol ban imbian ya ka ketir Welsh. Kisdang bangsangi kisang halang, kisdang bangsangi ki balang, kisdang ye kaban perlong ye ki jingtre mission ki bobon na kabanta ki Jack Benriu bat kisnong hari Wales bat nanta kisdang ban yobor kan ban imbian ban yan syaprambian. Dan rei ku mangom mene hado kaspasna ko khat khandai ko ki nong kendong te ki long kum kisnong kasih. Kum to mangirungi kenmau ba ngi syai Krisnian hajanien ba upan na ko por badang kena manga ying jongiru nginot ko ikamra ko he ba ni thapan nanta ba kasem upan kadanajan ti kumni ki khasi bat ki Wales ba ki Welsh ki dan ka jing adai to ti hak bedai bat ka thamai jingai nda ba kira yo lakajong kalat ban maneblai ban seng ki balang lakajong ki jingi kai jong u John Calvin u theologian jong ka spasnem ka khat rio u ba na France ba kadien ka jakatrikam ka bakam slam jong u ka dei ha Geneva ula wanra ya ka jingelap ka theology jong u ka per ba kata kalom ban pediang yo play kum ka bola do ka sovereignty of God ti kan ni ka jingi kai nanor ki wai pat ki mat ji kai trilogy jong bu John Calvin kini kita su thiet pha ha ki Kristan ha Wales bat ka ji kai jong bu John Calvin kala rung ha ki Kristan ha Wales te as pas nam ko khatra lami sekini ki noila kum John Wesley udah jong Anglican Church te kwa ye ka jing penthma ye ka balang mi so Judge Whitefield ubagi tip yung hukum
Uta aim jong kinong itu kana. The prince among preachers like the court, George Whitefield, uni ulai lam bakapo kajiram jumpu la seng ye ke Calvinistic Methodist Society. But kenika society la seng haka ying ke jumpu Morris Owen para jumpu Thomas Jones. Jadi ketua Islam la seng saya ke Calvinistic Methodist Church of Wales. Di kumta Thomas Jones udah nak tak ye, kami pa jom kirong kiberulai, wala kirong kiberduk. Bagi Thomas Jones la pensan ni saukan ro, jom ke jinikai, jom ke Calvinistic Methodist Church of Wales. Di habaula yogan kulit theology kumtu kuma ilai kan la orden yo, como pastor, ula pan man sini India, nak ke London. Missionary Society, ke London Missionary Society, kalau melelang dekat Anglican Church, ke bagi Wales lu mersibah ketrelang, kita akan tajuk Thomas Jones manuan sini, lem kidau bagian. Kadau kalau tang nama apa Wales usah bet haki diperdian jauh ke English, haki borbalan, borsosial, kam sarkar, kam kai, ki Wales kilo socially inferior kampo hakmat ke English. Kirai mati ke baman. Kira kata tahu ke Calvinistic Methodist Church of Wales ke sengno lakajam ke Missionary Society bat kisah pari Thomas Jones bantuan sini. Usayo bantuan. Bat poin sini hai arpo artere komentar kesini ha sora. Ti kini kilom sepan ke tmei jom Thomas Jones. Di kumtung yang atik yang tmei Thomas Jones, dia minta nginyapai siau sunyang. Haka page kaba kendai jauh kenika kap lengkedap kaba lapan krek nak minta kenika lempong. To ketuk kadang kabenta kaba ar ngiradap dia kabenta kaba kong minta ngin poino sia kabenta kaba ar kata kalau usunyang bamla kret show Thomas Jones siapa tho kantar kasih ngalap penggap kendiat itu ikutin bom lah kreasion bankam sno haki jimot kijonge usun yang bom lah kreasio Thomas Jones siapa tho kantar kasih ngini ya bekat kum kene ke paper so haban pai siapa paper habang usun yang bom lah kreasio la batong bakat tahu ye kijing ai kibane bat kibasa jiunam amla kreasio kateu yusunyang ubaroi basan kateu iki mati lengsier kibayar kibapor bat ya kesan perkat kabasut hit jeleu bat kabakenji artet nakapor siakapor usunyang bomla kreasio kateu ro ya kajing ai kaba haga English la ban legacy kadong kajing ai da kaman so hai ke ai kaban long jiunom do kanong kenti jom uta ni kita kibaperian kinong kenti kini kita kasih kelong kinong kenti jonge ulai jani tong sa poisi gitu ta kila nong kenti jiunom do jonge kijing ai Thomas Jones yang kejat berdukasi kila long bat kini long kinong kenti kiban nang roy nang san amla syo ban kan ye ke jiroi jingsan jong kini kijing ai Thomas Jones kiban nang ya nang pur bat kiban nang suthe bat nang kenti syak hagi shalentem jong kapor lara kan don kijing kanpor slapur thai kini kijing ai kinang san kinang he ngin persian ban thau hang ni ya kiba kham kongsan baka jat pediu kala yo nau ni uri krau kum ni haro kidak tho khasi ki ramba kiba kren mende ha kejing yalang pli ki lang kedau yikine tenai to ni pe shu kham ne
kidak tho khasi haba ke jing persiang jong Krishna Chandrapal baru Alexander Buckles ki missionary jong ka Serampur Baptist mission ban penlong ketien tho ya ka tien khasi de kidak Bengali kam simla long ke bajau Thomas Jones rengkat kajian trelang bat amut kiramba khasi pedbahane Thomas Jones bat amut kiramba khasi kira persiang no ban penenkam da kita Roman Thomas Jones Shimla Buri ya kini kejing sisa bat hakasiti show John Roberts dei John Roberts bawan sini John Roberts balong secretary jongka Missionary Society na Wales. Thomas Jones upente kumne baulambu angot kinang hikai khasi ki tutor jomo. Lambu armat na hikai khasi alani ki tutor jomo ki bangang English hakai jingsiu ke bah hendru tengka sibnai yawe hendru tengka sibnai haga talapor kam jinsyu ya ka dor joga hendru hajar tengka sibnai nata namar ban thiet lo hendru hajar te kene ka sor jawa hendru tengka te kene ka sor jawa bro ka wai ke ria la ban thiet haga talapor hendru tengka sibnai ya kene ki amut ki tutor but kini kidai uduan rai but unising duan rai but unising ta tie sorry uduan rai but ujun kha andrume uni ulang kun jin la banong ni kun miao kun knai kemayang mangi jong Thomas Jones Unio andrume wikai nata professor jaga history ha Australia but yathu ba yaga ketien tho khasi la penmi lang la sandur lang dakilai ba ndai tam Thomas Jones barwai ngire ba ai burom yu tuan rai bu jun kha kaju ka burom kumbai yu Thomas Jones Kinoi kai tu, kini noi kai Thomas Jones tu kini apa? Ta, nila yo iki dak tho, bagai tien tho kasi, dak kaji terlam jom kini laiwat kirampa. Hapadeng kiji persiang ki bajur, kiji persiang bajur, kamtam nak liang jo kirampa sarkar. Ki sahab sarkar, ki penbor bet bang, yad syakmat, daki dan Bengali. Hadai Thomas Jones simkomo ya keting tha yang kiram ba sarkar namar belai ukomo ya keting tha jong kiram ba khase kamdai ka advice rande keting ajmur jong ka sarkar ban penun kam ne kita Roman kadai keting ajmur jong kiram ba khase kata kadai kaba ngidai ban sutho belai ki poise kadai keting sutho namar ba Thomas Jones one nakawai ke colonized society, siagawai ke colonized society. Kumta para colonized, para balasa hin mende kini kiade jemata. Nihab banyo ia katakan rekam berkat. Ta dia kaji persian kalau long kebaca ulah tahu ia ka kana kemunang jauh. Kemunang jauh ringkat bagi angut kiran bakasi. Haga senem katros pak sok aru Thomas Jones la penmi ia dekat ke bal ai keteng ka kitab ban hikai ka kiten kasia. Ka kitab ban hikai ka kiten kasia. Upenan kami zero haga basdan. Bala penan kam kum ka kot puli school. Ta haga senem katros pak sok riu Thomas Jones la revise ia dekat bat kaji penan kam yaka high school kalane slam bahan hangto nganang hab ban check biang ni kirikat la habala revise ha slam khatras pa saun reu la pendu ne music kat biang hamrai ha ka revision kaba la penong ha slam khatras pa san for r da William Price
la revised game sadar William Price hagas nem khatras pat sanpo ti ka kitab nengkong ban puli ka ketien kasi la penan kamno dau ke haga jaka jom usi to shushu habakan tho alor ke de kat urai bahadur di rob ne utho kawai naki kalam ke kitab nengkong ka babha kata bala badom bakalan ni nru posnem klem penkala ti katu kabala de revise hakas nem khat prospa sanpo khat prospa sanpo kalan ni hadu kabasdang jang kaspa snem kabar ho hadu ki khat khandai spa snem ta ti kala long ka kot kaba hang tu kadai la ongi ka kot nengkong la ne ka first reader hakajing penkut nya jona na pediang ba John Roberts ula penmi satang ya ga kot uli balai basal handrai kali ga kot uli nengkong namar kala sa hadu ka spas nem ka ba arko kani kala sa kumto ta ti kum kini ki jing sisa jong history ni na hap ya kaban pek benia shushu na por yo dan kino ki jingsem ki bala bat penben yikir kot ki barem ta kini ka kot kalong usumbai banengkong bo Thomas Jones ula bet haka jeli basaiso jong ka ketien bat ka literature khasi ka kitab bandhikai ka kitab kasian lani ka kitab nengkong ban puli ka ketien khasi ta bat nak ni la yang rang ba juan ka ketien bat ka literature haki dak tho kumba ka long menta kumta la kan mau uram yu Thomas Jones ko upa kita tho khasi ta bani jiali ki keten ko te phila yang ya ni namar la jukran ya kata si kata bat boro ya te ki kita ki kap ki bala jer ti hakni ka jingkran ke joma mentang lawan ra hagadur jong ki jelli bapher ke literature kumno unno sunyang siki jelli bapher ke literature hadin bala yo igi dakto ka ba ngila ban kedau kalong ka jingpen kala ketien na ka Welsh but English sia ka khasi ka jingpen kala ketien na ka Welsh but ka English sia ka khasi kini kalau kau ibat kaji ai bakodor Thomas Jones siapa jadi berkhasi kalau kita tak tahu kalau bat kita kalau hak yang jong ke kelaktian lani translation kela hyphen ketien kamat dia ke kelaktian bagi kelanjutan hendai kini kamat dia kan translation nak kita tahu apa yo hyphen nak tu kelaktian. But kawai kita ikat balapan kelas yang kasih kedai kakot balapan harga tien Welsh Rodman bat harga tien kasih kakot tiket. Ta but kawai bat kedai Oswald Poise itu tungin yang pecah ya kan ni harga tien English ikat kita Mother's Gift. Ta kini kalau mi percaya habang new missionary balapan kelas yang tien kasih. Lasyonnya kini kot hak juk asnem kata kat raspa saupoar kumbasi tek snem jono snem kat raspa saupoar kabat sisnem hadien bolawan sikini kari khasi jongi lasyon rekat ya kini kot bat ke kot ke kitab bandikai ke ketien khasi ta tikini kidong kot kibalambi hak juk asnem kat raspa saupoar nanta ke kot kawai pat kot kabalai ketengah kasih undang yalam kalau sekawai pat kejitrai kabedai pat kelaktian kabau Thomas Jones ulano senian sengaja menriu kasih ya kabala penkela nak kot Thomas Charles kabala bu agak English Christian instructor la penmi nengkong egne kot agak senang kat raspa sapulai kini ki kot hadu menta kot tikir bat kot nongelam kidan me badan print dan syariah man lak ar bat laisnem ha ke bala penenkam da ki balang
jong kabalan Presbyterian hangne hari kasih bat jantia kini kidong kikot ji kai shong ten rai ki pasuk bat snot ko to shishu Thomas Jones happening kai ji kli ka babur udai ban pendem ulat den dia ru agapen kala kasih gospel Matthias kini kidong kam khau shishu kalau ai keteng ada for the gospel Matthew but lapan mi ya Calcutta Auxiliary Bible Society has nem khat prospa saupun real has nem khat prospa saupun real lengba kene ka jingprat nanti kiwei pat missionary bahadian kira minat thabat penkala khasi ya Bible berok we but lai thu yagi ba haka jubilee siar jong ke jingwan poi Thomas Jones hasora kata kasnem khat prospa khandai we ladat bat penkala khasi ya Bible barok we ya Bible barok we to lenda dan ke jing sedang ke baklan enam la ban pendel kadang ke jing ong ada tin pareng a good beginning makes a good ending ke jing sedang ke jong Thomas Jones akan nomrem ke biang paka kalau pendong ya ke jing jauh harga balat kelak si ya Bible berok away harga silver jubilee harga jubilee sia jauh ke jingwan ke jauh kata kesenam kapras pak kendai away am siladan jingbu jingtho ya ke beta jauh kirang pak kasih harga pen kelak kasih ya ke Bible kini kalau srim kum ke jing ya kenmau yupa jauh kita tho kasih Thomas Jones but la kum le klet no ya utuan rai batu jungka balai nama simbat tho ya ke history dau Thomas Jones banda dei bat Thomas Jones le sel dan lain wat kikpa jauh kita tho kasih la bandong kinong seng kum bandong uba kitbor nomron kinong seng kita tho ti Thomas Jones simlan ya kata berapa penting si commission ba kini kita kirang ba ki balai rap ya kan to ti ngai ya ka jing ka strengyu no jong ki missionary ya ka benta jong kirang ba kasi hanrai kadon ke jing kedau ke jong way missionary G. Angel Jones habo wang hanrai wat la ki missionary kila traisitam kata ban penyo ka Bible la ka tir khasi om dei ban klet ka jingrap ka bakrau sipon ka bakila yo na ki nong ya lam hapo ka balang bon na ki ba ngimtem wat ka kerteng jongki laitan armat lese ki ba pat kham pau khma reverend sanben bat ukpa ka bari u ba kham palat yaki baro haka jingnang ya keketian sora tang kini ki bapau kinong berkelak kasih ya ke Bible Reverend Sanben bat ukpa kabari handai kijong ukpa kata ukpa tahu tak kerukam kekal serjemi dia tu kerteng yang ukpa jongaro kiong ukpa ke Deborah tilaban i Deborah ibadan hanya jual di mentrai jona ipa ini okupa ke Deborah kami ke Deborah ta tiu ni okupa ke beri ulang ubah pak yang makajing tebet dia ketian seorang plan bang bang pulih ke Bible ke pros ke bajili anu kata-kata kamdai tang kajing tebet ketian seorang ki missionary handai kita ki kasih ketua kajing pulih pros basno tanam ba yo ada Bible kadai bala edit bala revise penbet penbian da kini kirang pa nimda yo bakla de kata menta kadai ka post colonial period ni haban led da kata kajing mat ni haban led da kata kajing mat kajing sutho ba ban tengkai ban kensyo ban lam ya ka benda jongi ki trai jongi ki trai sino
Ta kini kaji kedau kapan pau ya kapenta bakra bakiran bak kasiro kila no sunyang haba penkala ya ka Bible jaga tin kasi hanrai nimla ban lemda wan Thomas Jones kene kamja Thomas Jones dai bagyo ya ka buram re undai ban kler ya ka banta jong ni ki traditional kebalai nanor kajing no sunyang jong haka translation kaba kuman ong no mata kini usosotan ukijit jing start na Bible pipule baro kijik thoso stam kidai peki biblical allusion baro kijom H. Elias baro kijom B.R. Khaluki baro kijom Primrose Gatho kijit na kajing start jom David jom Solomon jom Isaiah jom Paul but jom kiwe ki scholar kibal tho ya ka Bible ta ti ka translation ka long shisha ka thmei jong ka tho ka hakat tin khasi sarwe pat ka jing tho pros bat parom ani sedisha jantia ki omha khana parom nimot ya ka pros narrative lani ka fiction ka narrative fiction dan fictional narrative ta tie hakat tin kasi hakatin pule ya ka literature baro ki jan khana kan thop ki khana bajrong kum ki novel ki khana lekat ki khana saphang ki breo basisha lane kini ki jingtho biography lane autobiography kini baro ki ha ka jeli jaga param lane ka fiction ha ka jeli jaga fiction nanda ki khana farsi bat ki khana ki ba ai jing sneng jing kra kini baro ki ha ka jeli jaga pros bat ka param ka gospel Matthias ngira kira menen ring ong bangin dei bakro tangketen jadi kap regi pe kap no kini kilong ki bakoro ha ka jeli jong ka literature khasi ta tie ka gospel Matthias ka balong kum ki wai pat ki gospel ke tho ya ka history jong ka jing em jiso kini gospel hakati sisa ki dei ki jing tho biography ya ka jing em jiso ya ka jing em jiso ta kilom ka biography jong ka jing em ka jong jiso ka history jong reo uba sisa uba ki Kristen ki ngekro bo unong khonule but unong pen em jong ka thai hakani gospel ka balong ka khana ba sisa lakan thopro ki param madur ki ba jisu uyatho ha ka dor ki farsi kisu lo creative hadu kata kitu ki farsi bon ki ba hikai ki meswa ki penong tum ki jingje ki ba sisa ina berkat je sisa kumta andai kini kidai ka fiction kidai na ka creativity jong jisu wanra ai kitu ki farsi but namne kisan kini ki khana but kumta hakni gospel atau kini ki farsi kilom ki nonguna bakansai jong ki parom madar kini ki farsi kilom ki nonguna bakansai jong ka parom madar ta ka jimana Thomas Jones ya kini ka gospel aga tin kasi kala kenrong joy ya ka runjang jong kum unong prat lenti haka jeli jong ka parom madar haga tin kasi hangin uyo sakawai kana nalor mula prat lenti ya ke kelaktian ulong ru unong prat lenti ha ka parom madar kasi lani haga kasi fiction kaji senang jauh kalau nanya lagi senang bahagian kalau pen kalau kasih Bible baru kawai ka Bible kalau ka literature kan saitan ka kenthop haka ya baru kitnat ka literature bat ka jet kriu kasih kalayo ya ka jing ya ka leng ba ka jing wan Thomas Jones sekene kari Professor Hamlet bare kenthop kumne through the Bible have laid down the basis of classic literature which ranks as one of the largest volume. Many writers have later on sought the light from the Bible in respect of literary style and composition. Ta ti kini kan kitu ki ramba jangi ki bangala kerana ne kira yo mesem nangne but na kitu ki sekolah jong Bible jong Solomon David
Isaya upor bat ki weki skala ki statam jang bertenda ki primrose gat ko H areas sosatham ki bijin nanto nagda da karnya jo ki kum kinong ko kalong kaba jerong bhag kenjang bhag ta kaba khadu kaba kedau ko ban kedau sai ko ipat ke jadi kalong ka jirwai bat ko poetry ulano selian hang nero hagalian jong ke jirwai bat ko poetry Thomas Jones daladi yi ulapan kelakasi ki jirwai niam nagatin Welsh bat katin English jadi ni ki jirwai ulapan ni hagakot jirwai niam balai katin ki jirwai niam banirwai haskul bat haki jingaseng maneblai ki jirwai niam banirwai haskul bat haki jingaseng maneblai ta kabalami atas nem khat praspa sauposan Balami yang senang kat praspa sauposan. Imat antu kala biang ki bangin ong bai usi ula drop no Thomas Jones ni. La weng no Thomas Jones nama rak tu kat ula spell back da ki dauki haga jaka jong usi. Tikini kalau katuk kat jirwai lanetuk poetry. Balai ngong kumta kini kat jirwai kalau long kat poetry banengkong tir kasih. Kumtala ban yau yu Thomas Jones sakoi pat kekerdan yu amto. Kum umulong thau jirwai banengkong hagat tin kasih. Namar undai tang bau thau jirwai jo ukilong poetry ro. Dan ki jirwai ki bomong poetry. Ki jirwai ki bomong poetry la bi kuliah ka klam narwan kam dan jimbang. Kasur jo ke jirwai ka ai ke jimbang jong ka lada kadai betang ke jirwai lada klam ruai pipule ka undan jimbang hangrai lada ka long poetry lada ki klam ruai lu kadan ka rhythm ka bang kidan ki essential elements jong ka poetry but haba ki long kumta ka jirwai kala mandong poetry lo ta ti hamne niu i kato ke ki jirwai chu kato ke ni jirwai belapar kelas kasih do ni missionary yaki balla balam hakkat jirwai la ban kedau kumne jirwai ba aspa samposan oke jirwai ke ba sispa iwei hakmi uwan haulo ni da jirwai ya dari jirwai do mentah nanta sakoi pat ka jingduai utrai kalau kedau pastor mana nanta bade saka jingyam kiru belai kini tiba amsingla pendam ye kegerteng badai Thomas Jones bapenwan saka kasih ba penwan saka kasih hagak tin kasih hanni kidan kita ki bang om mene kisna poetry ki dur kentien lalle ki kentien hakidur kidan antu ki symbols ki images ki simile ki metaphor ki paradox nak kata ki long poetry ta ti William Price on the best specimen perhaps of Khasi poetry translated by the late Mr. Jones is found in the lines of the hymn Kajingya Kirublai ta ti kini kiran long ki kitak ki ba ki ba uni u missionary ula wanra banno sunyan siapa jeli jome jewai ba ka poetry H. Rusden Professor H. Rusden hada jing bishop dia jomu ikat to kadi jewai khasi hembo ukdau bala ban ai bala ban deu Thomas Jones banengkong u bala tho ro ya kini jewai kasni utrai kasni shongthai maus yang ikristan nanta ka nomrem jong ka jm nama unde tan lai tli ban kentuk ha ka tuka kot jirwai balapan mi atas nem khat praspa sausan nam dei bak tu kot kerentang lai tli jirwai la ban nong ini wai Rusden de ustad literature ba start ketier u bisa de kate na ka writing identity na ka jing long ka pang jong Thomas Jones upen kutnia bagi ni ki jirwai la bandai Thomas Jones ubal thawi ubal translate ke ta nama ik tu ki jirwai am sintep manu ba translate ta ti
kumto kadang kawai pat ka jirwai kadang kawai ka jirwai kot jirwai ka bakateng ka bor ka dingna ya ka balang kadau yu Thomas Jones ba Hugh Roberts kum kinong pen kalaktin kene pat kare ka jisem jona na bishar belia ikti nom tho hak kot jirwai jo ka balang presbyterian Henry haka jisisa kalon badai Thomas Jones ba hakot jirwai sehingga saya jemur siat assembly bala penmi bian de ber penkelano namar penmi ya ka hadir but uni Hugh Roberts udan hanya dikasih jongi hagapor jong Thomas Jones baar bolawan nak por jong Thomas Jones baningkong Tikum tahu Hugh Roberts Thomas Jones baar dese dei ki bala penwan tin kasi yak tu ka yak tu jirwan ka bor ka timpna ta kalom ka bade ban grau ni bo Thomas Jones ula bet nin kong yu sumbai ka poetry hada tien kasi ulong tho jirwai ba menu hada ju ka bor ngila ban ong uban nin kong kum usong writer poet ha ka tien kasi Kanal ini Natarajan had a PhD thesis jongka kekentua an important contribution of the Welsh missionaries to the Khasi culture was the introduction of Western music and setting music to the rhythm of tonic solfa. On this music as the base, Khasi music has greatly enriched itself over the years. Toa kanye kaskola habaka puli yak Khasi culture. Kayu i ba Western music kala no senian ban penerus ba ya kecirwai kasih dan kita orang baka ka senian hanai ka keciwan jongka ka dalpat ka reaction da keciwan jongka Western music ka dal ka reaction ban penim ya ka ban revive kadang ka awakening kadang ka im thmai jong kini kecirwai tengrai but day na kata haba la pen marsyak yakini haba la pen kaplang yakini Western music but traditional music menta kinongwai kasi pau hak pertai barakawai but ka jingli jong ka jing yatengku kini ka jirwai dari seni but ka jirwai tengrai kasi ngila bani hagaran yang jong ka chamba choir ko baro ka pertai ka tip ya kinawai kasi ta usnian ka paragraph bo usnian lengba ki daptho but kijaj literature ba pher ba uni urukra ulai sekajai penreo kasi kerabian ban penyai sapran ya kapule puthi kaba mau hi urasen hanong solia kaji sya hasora ben nama hasora hamaus mai bat hamong lo ki mental ada mendan ki material kumno pin stange gaskor le se sibet ngala ino no kren ba ban kan ye ni handre nidan ki datho nidan ki kot prose but poetry te lalong ken bastan skor Tika hiyan ka pradai ka ba let's say ka ba day nong ikay ng sapet sibet nga trai pastor Israel ta ti literature kasi bat ka puli puthi hari kasi menta kalarang ba juan bat kila ya kenjo bat karin yang jo kuwai bat ki jaktiel hari India kini dijikir ku kimla banjia kleven usun yang balaan snowha daw Thomas Jones kilo sisya usun yang bomla akletsyo long sisya kan nom kenti bomla asyo ban pendo inum la ban pendo kat badang dan kajing ken por hasla pertai kini ki mati berai kentang sa kajing penkot ngapersang ban besuk katu kene kijing perkat hagawi ko polisi ngasakam penjerong ya kene yang tatang kat ni ngine pai sekamat kebalan ia kejingwan Thomas Jones Sherry Kasi dan kebuat siap hambriyo la ban on ba lawan tangkum missionary ke Balang Kristan
kata orang kerkop berkat beliau, bak galak malam kerkop berkat kebakim kata-kata. Wan lese tangkum missionary ke Pakistan, kaba layok ro kaptu kan di kijiram na ka sarkar hareng ban sex school, batro ban pendrung ya kerkop berkat ki missionary, elani ki kerkop berkat ki nong sunsia haki kasih. Dan haki kerkop berkat. Urawan kum missionary, rasa ki school, batan hikaya ke ideologi jom ki English. Itu ini ya, penelpor ban perkat kamjen dia, ban perkat kritikal dia. Kini kerkop berkat kimlong ki bapula, uta u lawes Althusser, uni udah u French Marxist philosopher. Udah dia kini kerkop berkat baruang the school teaches know-how, but informs which ensure subjection to the ruling ideology. Ta uni uyoi ba ka school lani ki school kentuk ki school basen Thomas Jones ki kai ya ka jingnang ka jingte hanrei hakalukam bat kadur ban penrung ban pengam ya keberkat kinau sosial. Kata kalau keberkat, baik keserkar India ru keberkat kunta menta, keberkat kunta menta. Wada kinau sosial ru pas ni school missionary kamta jom ke Catholic mission haki benta jom ke India berper. Keberkat bana penrung ya keberkat jom kinau sosial. Kalau benon hakikat tu kan ni ki weipat ki jaga hendak tu ngepet ya ke Ken jom Thomas Jones. Kini kerkop berkat kalau yo jaga bah kirundang tertib bagi nawab niya ngila banyo i ya kaba ya kini haba pai sekan nalini natarajan kini kepada India banta rasa Western countries. Ta kini kaum kumni the British missionaries might not have come to these areas, but for the extension of British rule, which provided a protective umbrella. Kini ki missionary na hima bilat kaum kilawan seni undai ba kilawan wan lemda kilawan seni ne kinum la banwan ang isa lemda dai ba kiyo jingeda na ka sarkar bilat la bu kelum yau Thomas Jones kum British handai hakiti sa Thomas Jones undai umrau jom ke British. Di ke nalini natarajan kami sem identify you Thomas Jones kum uway pat ujai berreo ubam dei u English ki Welsh hadu menta kin bitar kindam lada ki yeki bagi dei ki British kim dei ki British ki dei ki Welsh but itu ke football ro ke Welsh ke Wales ke ele la ka jom ke team hag World Cup. But hadu menta kiele ban yo ai ke jilai lo kidang yo kendiat le hadu menta kim patla ban yo ya ke jilai lo ki la kham ben jam lo kendiat am syo kum ki Scottish ki bal yo la ka jom ke jilai lo ta ti kita kilo berkat ban kini kilo berkat kilo mar khong pong ya ke jilai Thomas Jones bat ka sarkar phareng umwan sini kum ubreu joka British Empire wan sini kum ubreu jom ka Welsh ka Benedictine Methodist Foreign Missionary Society kabadan kaba identify yana de kerpang ringkat lane lang bat ki English lane ki British ta ti amla ban British ya riukasi tan nomor usha susha hau pare la se ban ni British namna ki Welsh kim snow tanat ban khat de ki English lane ki British nomor kilon nakawai ka kun jan riu ka bang nakren nato ka bastan ka to ka bang ikren na bastan mentang ni I yang dur basisa anne
Thomas Jones kum Wales udah colonize, ngabo ang to colonize. Thomas Jones kum Wales lani colonize, kamu colonize yung Wales, Mandarin, Norway. Pi umlong ubri Joseph Carpilat, hagi siya ulong uba nado laka jom kami ubala siya iben ha ki English lani ki colonizers. Ki colonize ya ka Wales, ki colonize ya ka India, ya ka kasi jatian baro. Ta hagi ju kinau siya dan bar. Ulawan bangsa kri ya ka wai pat kari ubala siya job. Lani ka colonized country, India kadai kawai pat ka colonized country kumbalang ka Wales. Mentay layo jing layo ay. Ka kasi jantir kadai ka colonized society, colonized country. Ta ti hadu ka jimban Thomas Jones kilong kumta, ti wan na kawai ka colonized society, siya kawai pat ka colonized society. Wan kumu colonized, siya ti colonized. Hendai habu usaha ni pelaban ong ibu colonized nama pundai kasi. Kabaki parente kita beki colonizer. Uni ulang colonizer. Ngapa sampai develop ya kini ke theory, nomor 4 lah bala develop ya kini ya berpero. Bab ngani jago ya seminar nang selapan develop ya kini ke colonizer kumka theory. Lalu dan biar bukan keren yang aku kumka ni kesini. Hadu kasngi ka jing em ka bak hadu jongo uni uyale persha i pareng ka jing sha be ben ka jing sha thombor i pareng ka beteng ka be yo ka jing sha i ben ha ki English ka ya be yo wat haba ulawan shari nongwei lawan sini udai nongwei tinggal khot yo colonizer hadu kisngi bak hadu ka jing em jongo pen ban shimla pendem hakini tang penban shimla pendem haki laban on bu koma anto hanrei tang hakabor la du ublai Thomas Jones pendem hai kino sosial jongka British Empire kelas dan ke post colonialism kita ikai ini English history kasi kibala an berkat ini ke post colonial period kelas dan Wales nadu kepojo Thomas Jones oleh persya yang English nadu nari lajong wan sendiri uperka yang ke post colonial resistance Thomas Jones uyarat dikasih ban resist yakin pareng ndai uperka ula ere persya pan nadu terusik kenamba bagai korban sendiri hima kasih ladan apa ka subjection ka jisnya ka ruling joki English ka hima setengah berarti tadi ku ka hima jantia ka nilai la annex saka British Empire te ulab bala le pen la thombor la penduk ya ka hok kitrai kumbala le Wales ta ngan kirau kengget wat da ngam dai ka benta ngatrai pastor nam semua ki kasih ndai kilong tang maki North East India kino kai kino sangar wan sarkar pren ka penduno kumba penduno yang kai patang jangki Welsh kum tarula le hangi ti uni uyu i kini ki jisa ben but kumta wat da ki ben kumne pendam lagi. Kaji kajong John Calvin ban ngebet ga bos siya ladu nomor datang play bala ban justify you know datang play bala ban ai ya kajing ya ka grace lan kajing ai ti ula ban perkelan di hima Rome ke hima Babylon ya ka hima Bilatro kata kajing nyet jong Thomas Jones ta ti pendam begini lagno tang bor Aduh kejong plan. Hapersa kira secara bor bat kira start kira pensiunnya harga jebring beliau ngitep bagi start berkebor kilom kijong plan. Kani kadai kerkom berkat jong.
pendong igis bat utung igis kani kade jing khak jong Thomas Jones nagada umsali ki kahima bilang hima rom kahima bilang baro kilom tang ki atiar ban pun ulong ye ki tumu ulai ban pun sitam lan ye ban pun kiu ye kanu kanu ga jat meriu dan ye kari penengkam ye kini ki bor sinsya patai Thomas Jones ulai yap no siteng ta haba ulai sa beben nama ulai yele ban pun yo ye ka hok ki khasi kum tu sa beben bala kren ba friction khasi ye mene kinong sun jong Thomas Jones dalam berong sundan kisah heb sarkar menoba kedau menen apa yang kinong kren berong bakiwan apa jong kai jing yarab jong ke sarkar kren kimsin yarab au Thomas Jones kalau berong kawai pak kias je kawai pak kimisen lagi bahatian reu Thomas Jones ulang bayan gerbang ta dia Thomas Jones ulayap lo istenta haba ulah sa beben nama boleh le persya ulah yele ban pelio ya ka hok jok kasi usai bet bat kasi uyeng na unta kasi kinong sion jo Thomas Jones kila bali ya ba ulah sa jok nama ulah sa be dari kasi kiong ulah bet ya bat ulah ya akal kata kakren ben kalna bandong wat commission hawel su adem kala basut ru bagla bat kila bar kiben namar mulami na commission kata galong ha ka berkat ka bakim ha ge training hanre udan syakri yo parabre bat kadai kawai na mission strategy jo ba evangelism and mission cannot be separated ta ti continue tegi ye kedi kejing ye kedi transmission ke jong ta ka syakri ya ka jad benreo khasi penar ka jong kila ban la sajab mereka jad benreo khasi kan glad noyo la thao ya ka history kom kunang ja Thomas Jones la thao history jong kunang ja ngim plan chuti te na ka banta David Scott baru kini mas mangi kirang thok ngi susrom nama gidan hau lan jom Thomas Jones lalu Thomas Jones ele persya ek bor sya namoi belengi ngem ele persya ka post colonial movement kadai banya jero le ko ban decolonize ban wenno ya ketika ideology jom pare na ki jima de berkat jom ni kerasa sya haipa jom na berketengi nga rock daga ketien pare na dai ban berketengi nga mausian ni but lagi orang yang mausian katakan orang ke kam sinna bande ke orang yang baru dan ni ada tanpa leomno ban kat kelai keten de lasu web so kai ngin no berkelalur lagi babon ke benta ngin haban decolonize no ini ke berkat ban wek no ya kenika ideology ke bau paren persamaan ron waktu Thomas Jones bahasa school ben komro o kentai te kene ta tie Thomas Jones la IT no ala kecing bau blay la na long blay but amdan o kaknya abau tau blay la khat no amdai o syaja andre abau tau blay ba amdan blay ba kaknya utau la khat la yu Thomas Jones la leila dia impact ukpa kita thok khasi nong sen ya ka nong rem bade ka literature khasi but school primary kat dia ka ba ula Thomas Jones ula ai lo ya la ka jing hata dan ka jing ai ni ki jing ai ki ba kham koror ya ka jad beri masi bani kini dan mo kijing ai na sitem duriau ki ba kham koror bani kini urai bahadur dirok me Ukraine ya ka badai ya bo ang telada ni bisar ya bo da kani kudu usahab Thomas Jones udah hok banjo ya ka jikkan mau ki buram jong khasip na sijinan
Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, nak swagat Hospital Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rig ujiliw, arhajar arpulay, na duwa kapor katway baje Minstep, Woodland Hospital. Undon ru haka si sajan kabasaw, man lau banay. Kino gibran jing pangklong snam, kila banwan ni selok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.